ngasi lengsin birok pasigi da makan mamakta da kuigi Dr. Kai khumnazari ngasi thorom sida taram noksari Mr. James Cruzam so ina hanana thagazari loina ngasi ki program se tabiri kunna bakso yengbiri ba punna bakso ki thagazari yamna ngasi ki thorom se ko yamna akhana ba kuigi National Plastic Surgery Day ko July ki tang tara manga si su leibane aduga mangoi na koina pangthok chaba thorom amani aduga thoidoi dona hari ba sigi damak aikoi ki thamjari ba number 9077282001 da miyamna wahang hangbiu ngasi ki thorom sigi dam yamna khana ba thorom sida koina thamjari ba number se hangdoktuna thamjare doctor ga koi tonga tongan ba akoi ki plastic surgery gi hatar scope of plastic surgery masik kari no habi matang da koi khana jarake aduga ngasi ki sandokchari ba thorom se 90.0 wahong radio manipur inong nong na saphong li ba sigum FM radio channel da thorom sibo khonjel loina tabiri ba sing loina ice kong gi 129 home channel de yengbiri ba aduga SK TV gi 1070 GTPL cable network loina na Diamond TV gi Facebook amati YouTube masik hakna tan manipur online radio amati khosem radio at the same time platform nipan da lanthok chaba thorom sida micheng tabiri ba punum apusu ekai khumna jare Dr. Ahan da khoi laksege khoi plastic surgery National Plastic Surgery Day gana toriba International Plastic Surgery Day gana laiba observe tori se kari marum gi khana na khoi January gi angapi gi July gi 15 sit kari gi dam to birin India ki wena taseng badi plastic surgery si India da gi hogi bani yamna lu su khanjaba adoga susruta 600 BC da leramba mana ihan hana naton si sem gi ba matam du da akoi naton kap gi sa ne bi punishment leramba okay adu mana reconstructive we forehead flap si da gi adu bu akoi na plastic surgery haina sum amna confusing word am lai bi da India gi oina yamna confusing wai ba akoi na plastic surgery kari tawrige si chap sa ba khang da ba adu ga tongan ba misconception say for example plastic surgery tawraga mai fu detection u sodok chani haiba adagi plastic surgery gi akoi afaba material hapiu hoi adu da natana very recently breast implant augmentation mammoplasty taw the breast implant hapasi flight tong ba kan da pokhai ri ga na adu la na sandok po wafung yamna misconception aduga plastic surgery si yamna ina khunba yamna afaw mi gi oina koi dang ta monopoly oina khanaba hari punna maksi loina la le habasi su khanghaning ba hoi ana 2011 da matam dugi plastic surgery association gi president Dr. Raja Sabhavati Coimbatore dai ni mana sigi posi koi conference da propose to ni adagi koina sahi khuding gi sum satharak ba 2011 dagi adu lai phadana 2022 da hari posi national body da global conference ma da hari posi puthok potam yam justified oi ba objective yam platform amada globally koi gi celebrate tawre aduna objective National Plastic Surgery Day haidre World Plastic Surgery Day aduga prithvi koi plastic surgeon khudi mangna sigi si participate tawi loina na hari ban numisida plastic surgeon khudi mangna reconstructive surgery amam blame na tawgadabani free da tawgadabani habegi appeal tawgi arbai tawna awareness porakna ba praja sida khangdaba ji khangana ba na masigi maruina hongdok chagibani sigi si okay aduga akoigi sijo hospital da so akhana ba haiba tare numit sigi tang tarang wala akoigi kari kari to bigi dori sar kari kari akoigi oina han chai kuding ju tawjai handaki chahi gi oina koi plastic surgery gi OPD consultation si tai tara ma thoi dagi tai tara tin posi free consultation tawjari aduga loina na akoi hana dagi storok ba mayam da khangan ba akoi machimban kai ba ngau kai bi smile training bakha da free da tawre 5000 ba thak taw khe hoji su dum cha thari kana wona to khaba ha bi sawi adu tokjadi sigi si sathok cha sin adu tap completely magi kaino leibagi chabagi koi gi hida lang thaki operation gi kai gi loina free ni aduga loina na koi gi burn healing foundation en ama NGO lai di makha da maina chakraba deformity level sing sequence lemna lying jari haji chahi anirom sujal e aduga tonga tonga procedure sing sida 15% discount pina ba koi adugi plan lai satari hai tare aduga CMIC Ayushman gi card pai ba kambuna hari ba facility sing si lobi yani smai tawna koi aduga loina na intensive awareness program ngasi koi na Diamond Channel da koi wari surgery basi awareness ki program amani amai tawna hafta
हंदक की था सिमदी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम प्लस तोंगा फैसिलिटी मैम पीने कोई लेबसर ओके याम नोइजिंग ngasi thoromasi da lengsim birali ba myam akhoi gi live streaming de yaw bi riba singsu ngasi gi tongan ba akhoi gi reconstructive surgery masi karino masi matang da soi khangmina na ba doctor su hang laksege aduga mayam promoxu khoi gi thamjari ba number da call to bira kana masi gi khudong cha ba si lobi aduga sar ngasa heavy ki da khoi plastic surgery have si plastic na sauraga hapadong to ba degi mai yairu nu sodo kin hai ba adegi tongan ba khoi gi breast implant to kangu sing na flight ta tong ba daga masi ga haina ba wafam ga hai tari ko mayam na su he khang da ba haina ba yo ngasi doctor lainga da su wafam si ma hai tare ado reconstructive surgery masi gi matang se sir kari kari no masi mutang kharaga mu hai bi reconstructive sigi outing ai da ina plastic hai wa hi se yes masi matang da yam na chaw ba confusion am lei se hoi plastic material amata sin na de aduga hai ba plastic hai ba wa hi si plastic cause greek word ni okay plastic natra plastic cause na hai gi meaning di hai ba form fit form molding magi shape size mayam hongdok pi ai hena lai khum gi khoi ne sani ngom do sa ba mai na akhoi gi tissue si akhoi haksang gi part ku di mak si sem ba yai shape size hongdok pi ai se khubi si kakhi ba kang bu forearm tagi skin lor ga semi sai ina panja gi ba natun kakhi ba si forehead tagi natun gi shape si ta na hona pa adagi breast lok thok ki ba cancer da akhoi da tunglom tagi latissimus dorsi si lor aga breast reconstruct to ba aduna sai gi adjective magi shape size hongdok pi ya ba si tagi plastic hai gi bani aduna masi plastic material ke bari sungle lete aduga hari ba posi convenience ki damakta koina makhal ani thona khaidu e si reconstructive haiba ma aduga cosmetic haiba ma ado reconstructive si da di ayam ba khone tawi bo person sing si defective oi ba ngak tani defective oi ba magi form ji hanjalak pa ado function hanjana ba na say for example popo de gi soinai pa se ka sai clip lip and palette haija ba smile tring maka da adagi khut sokhi ba kokhi mai na chak pa adagi cancer reconstruction adagi limb trauma khoda khota unsa phakena saru ubo ko por si mena hona pa cancer reconstruction hai basing si adagi bed sore taraga koina mention na khona pa diabetic food akoi ni sum na na ulcer le na hai mayam si loina reconstructive sangi reconstructive si amuka na haijage form and the function hanjana ba my primary si function jini my organ du gi function hanjana ba aduga asomda cosmetic or aesthetic haisina normal oiba pot amada akoina madugi self esteem masana masagi pot sigi maramda khanjari masigi hena magi esteem du wangkhana bagi dong tawwa say for example akoi samji ken gi bai si ken bi ai lu kok tang bi hai tare normal ni kok tang bai si normal adu kanau mana nungai ta dana sam tha ge na lai sam tha ba si cosmetic singi natun si idang tumning ba kitang paktok bi si kitang subsan ning ba question ning ba am lai normal ni ko mi gi khoi gi ja ki matung na natun gi shape size sim lepok pani jin gi matung na adu bo natun si khoi sem ningi adagi mithup yaudam ni thup hapning ba adagi sahi amaka da michi chondarak ba khotarak ba du semning ba koning ba adagi mai chondarak ba face lifting towning ba adagi khoi gi maruin khoi gi breast da ka hena chaw ba maduna society da tilaba self esteem cham handarak ba nataga too small adu su koina enhance taw ba fazada ba adugi su dum taw ba aduga khoi makadarak ba da koina even genital surgery ba plastic surgery tawi khongi khutki aduna plastic surgery is the karai the confined to game se khoi haibang of the kok te ton bhawa se urology har kidney ureter bladder cardiothoracic surgery to ana adu akhoi gi plastic surgery the anatomical confinement lekte aduna mamai thangda masigi definition je khoi global conference adu mi definition si wa gi dana magi definition si kari harake da problem solving surgical super specialty high level problem solving surgical super specialty aduna kok te ton ba ai khongi khutki sa long ba khangde napsan ba khangdi loin makji adagi jaga sok ta ba yaute se brain se hangdokre adu khumjana ba koi tarpa thorak sangdokre koi khumjana honarak ba saru hore saru du mena honarak ba cancer gi lok thokki ba aduna masigi definition si yamna pak chawkhre adu hari posi akoina
कोई प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट लेटब इंस्टीट्यूट इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी है तारे मोई भाव प्लास्टिक सर्जरी सिना सर्जन सिंजन करी करी तौरी है बसे कोई खंगदब है तारे अदुगा ngसागी एस्थेटिक की दो हाइबा तोंगा तोंगा बा मागी सेल्फ स्टीम वाखनबा अदु तौर मदु मागी राइट ने राइट नि आई इसा सिदा लाइरिबा ऑर्गन सी डिफिशिएंट ओइरागदी मदु मेंशन बमतमदा मंगोदा नुगाइबा फाउदुइना सोसाइटी माई साइकोलॉजिकली अदु मागी दी राइट नि अदुगा सिगी पोसी यामना पर्सनल ओइबा पोसु ओइ अदुना कॉस्मेटिक हाइबा मा रिकंस्ट्रक्टिव हाइबा अनि थोकना अनि सी तसिंग बदी अनि सी यामना बॉर्डर सी याम शार्प ओइबा नते अमगा अदुम से यानसनबा से खुबी से कखरे खुबी कखी भाई सी अमरम धारगा कॉस्मेटिकली थी अदु खुबी से सेब मतम से फंक्शन जो ले फंक्शन हलबो लोइना मागी एस्थेटिक लुक्सु हेंगले अमाई तमना अनि सी आदि बॉर्डर सी यामना शार्पली खाइदो पसनते अमगा मर्ज तोबा अदुका फॉर द एकेडमिक पर्पस अखोइना सिगी कॉस्मेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव ने खाइदो पने अदुगा तोंगा तोंगा बसे कोई सीजो हॉस्पिटल है सर मसिगी हौरगलिबा प्लास्टिक सर्जरी की मागी केनो से फैसिलिटी सीजो हॉस्पिटल में आंगे सर्विस तो इसी सर 39 इयर्स मपुंग फाबु 39 इयर्स सु रे यस ओके अदुगा प्लास्टिक सर्जरी ने लाखी बसी सीजदा अदुम हौबदगी दुम लेरबा फैसिलिटीज मसी कयाम कुइरगा लाखी बनो सर मसी केनो नि आई सामक्सी रिम्स त लेजरमी असिस्टेंट प्रोफेसर ओइना प्रोफेसर नीलमनी गी मखा दमाने मणिपुर की अहान बनी आई अनि सुबनी ओके अदुगा आई सी 96 ता आई सी रिजाइन तौजरे ओके कैनो दा तौनिंगबा मयाम अम लेबनिना यस मदु तौबा यानबा अदुदगी अदुना कोइना अमरम धारगा 96 तगी हौरेना कोइना खनबि आई अदुगा आई सामक्ति 92 दा प्लास्टिक सर्जरी MCIC PGI सानदे गदगी लुजरपनी ओके अदुइ मतुंग दा रिम्स ता कोइ मतम खरा दुम लेरमी दगी 1996 तगी दी प्लास्टिक सर्जरी सी अदुम लेरे अदुगी मतुंग दा तोंगान तोंगान बकोइना तौनिंगबा मयाम अमा तौबो ngamkhre अदि खुद संबगी दा खुद सा संबगी दा कोइ निपान तौजखरे ओके अदुगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइ तारे कोइ खौनी दे हम चाउन पोम 60 हाइग्रो माइना यस यस अखोइना दी हम चाउएने वीडियो लहोबा फोटो लहोबा आदि अतोप हॉस्पिटल पोकपनी अदुसु मा यारोय हाबिदगी अखोइदा लाखिबनी निमित 10 माथुनि सुबदा 30 सुबदा पर्सन तौगिबनी चाउनबगी अखोइदे रिकॉर्ड लेहवे ओके अदु अखोइना कोना AXN दे येंगबदा 10% of the total body weight sina khwai chawbne na hairakba okay adai di akhoi su hangal laga akhoi je kaya no yenga 3 kg lomba se 1.2 kg lok thopne ba and 40% of the total body weight no these 10 du ka 40 ke jam thi khane matam du internet se horok da ngai ri okay 2003 da ni adai gi akhoi na ma sidi claim tori yeng se tawsin jabani okay adai somehow pau phawna ba dagi moina sina khwai di yamna Sauna Lokopasi Sina Oil in the world, the largest neck tumor in the world. Okay. And mind of the 2006 Sigi certificate Quake Pongze, Guinness World Record see, other financial element of the out there. Besides Japan Wims out there. Yes. Some recognition you recognition Aduma, Aquena Taway, the gate on Tawamba Kuzuklai, Mayamam, Hapsan Hare, the Gihandokana, Teaching Institute or now, plastic surgery of the MBBS Luraga. सही तरुक की प्लास्टिक सर्जरी DRNB कवे ओके सिगिसी हौजिगी बाकोई अनोबा डॉक्टर मयाम पुथोखरे मतिक साबा डॉक्टर मयाम पुथोखरे माइन तौना PG कोर्स हाई तारे माइ हापचली फयजि प्लास्टिक सर्जन मंगानी अदुगा हाना आइना लेबिरम बाकोई रिम्स लेबिरम बाकोई डॉक्टर GN शर्मा मासु अकोई पुन्ना दु वाक तो मेरे मान हेड पायरगा सिजा हॉस्पिटल कोई प्लास्टिक सर्जन मंगा अदुगा रेसिडेंट तारामुक कोई पुन्ना लेमिनारी या नो अजय सर कॉल में लोग कसे हेलो हेलो सर्जेंस गुड आफ्टरनून आफ्टरनून डॉक्टर दिगे इना खंगजनिंग मसे सर्जेंस आई इसामक स्पाइनल इंजरी ने बको अदु आई खोंग ओइ से खोई करी हाइगनी खोईगी लोकल माइ बा हाइगा अदु दना खोईगी हिगा येबदा खोईगी लैंगोइ ngorga हिगा येबदा आई खोंग ओइ खोबोम से लोइना मई साखी बा हाइतरे इसिंग हालगा मई साखिबा असिसे सर्जरी तौबा यागदरा यारगदी मागी सर्जरी तौबा जिका मोंग तौगदोबनो मागी उनसाजिन क्राइदि लगदोबनो प्लस अखोइगी CMHT कार्ड सिना दुम कन तौबा याब्रा कयाम चंगदगे हाइबसे सिगी मतांग खितंग खंगजनिं बा तारे मतांग जाबा हाइबतारे
call to biri si sir khoi Churachandpur dagi ni mayu mai thado khrabani karim ta leifam leitan hojik si Bishanpur gi relief camp da leiriba duga osam wheelchair senior leiriba ni haitare pakum kum bisi sir khubom da maina chakhiba adu koina yengadabasi unsa khakta chakpra adagi magi deep fascia yaubra natraga muscle yong na chakpra sim yengbam changi number 1 adagi akoi bada kyam size kyam chawi yam na pick para yam chawbra adugi matung ina adugi magi location si jam mar oi aduna sigi matang sida akoina sapsana yenga matung da koi reconstructive leather enam leijai akoina chumnagi close to wi abasi kedobagi akoina achoba unsa thadoino adai unsa tharaga layeng wi abasi kedobagi akoina flap puslakdoino flap haisi magi tissue si I utong yaw na leisalaga main bani adadagi hendok aduna yabaduda amuk khalkedawi free flap asina atopa jaga dagi muscle obi ai saru obi ai skin obi ai I utonga napka yaw poraga manak napa I utong behin ga artery samaga main ba adu mayam si loina magi reconstructive leather lei tabudabu hojik hariba na basi yengdragadi khoina sapchaba kari technique sinagadagi hamse koi habingam de aduga loina na magi jangada office su koi habingam kiroi aduga chief minister Haksel Tengbang or PMG gi makha da haiba yabra layeng basi yagani soidana adu la agam tangda yengdragadi khoina habingam dre okay thank you bire yam noi jai muktang di ko thopio aduga amtang hai tare khudong chap se lor kanda chinna di madu diagnose to yara roi muktang laga aduga hojiki Haksel gi PMJ wai natraga CMST na su hariba sigi yagani haibagi wafam amalai aduga sir khoi diabetic foot surgery hai tare sir masigi diabetic foot surgery se diabetic leiba mi sing da aduga hauju pawbudi sir khoi gi sija da masi chawrak kaya mo yamno khumang choksin na to wi kre chawrak masing budi mayam leramani exactly haidraga su masi kari kamai na moi sisu CMST card ge dum yabi bro kamai to diabetic foot si yamna chawba challenge amani aduga ayambana diabetes leiba mina kitang sokhi basi molom teisalaga phane hana adum sasanba aduna tapna magi infection si manung jangsan gi ba karim kan da khong si kap phau yawi yes aduga khongi diabetic foot ki marui ba horak pham si magi nahap si kitang sundai yes diabetes na maram raga aduna nap sombani na na ba ji khangdaba kitang sokhi ba khogi ba yatumna nata tingkhang yogi ba nata hogai gi basi yam kan na ba phaude aduga I utong se loina khujalle diabetes queen na agati aduga loina na magi lairi ba magi environment tissue manu yaw ba sugar khangde tonga metabolite mayam se metabolic disease ni diabetes ai je si mayam se na magi bacteria mayam se ne attract to ba aduna khangkhok da na ma si jar changsang gi ba ngallinga da layeng hodagadi tendon solakpa saru solakpa khongji kap phau yawi aduna sigi posi ekoi specially focus tawjai koina khonggi sida pressure point si yengna bi ekoi khujuk lai lai jai aduga loina na ekoina advice tawning badi diabetic oiba na bana kitang khong khangde kut khangde sokhi base masi yari gai thuna yeng thokpa aidi line lokthok taba aduga loina na moidi yamna potha base changi khongsi da kitang sokhi ba aduga ekoina lepaga chatpa khoba tawragadi ngasai gi movement sina ngasai gi mahik manai khangde infection khangde trauma khangde henjal pai tare aduna yam thuna henjali pomkhalakani pomkhala agadi I chen basi amhoina ngamdre I utong ji compress tawni ihan hambada vein ja hana compress tawrakani vein compress tawragadi muk chawthorani pomkhala di ultimately I utong arteries yong and blood supply si completely yaudaba hai tare and yam thuna henjan gali aduna sigisi ekoi adum sangnai na layengi aduga sigi doctor special investigation pressure point operation su dum tawi operation si flap surgery tawi skin grafting tawi adu yam kana upai leitagadi anabagi khudong chana bi dong ta live kan bi dong ta koi amputation bau tawi hariba technique sing si yenga ga lep ka dong ngak tani taw do diabetes lebe mina khong ta kitang sokhiba laithok taba aduga yari gai thuni yeng thokpibo adu haijaningi aduga masi CMST card guma PMJ wai na masi CMST card PMJ card na yani sigisi any injury adu CMST ayushman yadi se cosmetic ti yate adu nataba any reconstructive surgery
or any other discipline that loina yai cosmetic khaktani yada cosmetic ki surgery siga madu yaro di loi jangsala adaw aduga sir khoi gi mai the scare gumba amu bo no pi masa sing da har si maroina no pa da di natra su no pi daga scare ga leiba amu ba sa hai gadra moi se cosmetic ki chingbi ga dore sir moi se na kram da chingbi cosmetic singni magi self esteem da so ibni na pokpo dagi orak pi ai ko na develop tor pi ai scar ado aya mana koi gi pokpo dagi tor pada tonga tonga lai koi gi nervous samburgi type ta matu chomba nataga himanjoma e utong si yamna sakhatabida tongkhatabida tawbi yawi adagi yamna sauthoga manung jangjan gi ba yawi hari sing si magi lying di tonga tonga le say port one stain habam lay di laser na kanai adagi cavernous adagi e utong sakthokpa strawberry hari si mittaga yam tawgali simban daga angang da adu khoina sahi ahum mari di yengi mathan hanjan jai emba handa draga di nataga hangda raga cosmetically acceptable oil draga di operation tawe adu ga ngasai samburgi type ta yamna muna cha hai tare ko cha hai de khoin budi cha hai re musuk muna tu horaga mai si pura cover tawa pisum yaw ba adum su yaw adu ta totally khoina exercise tawraga unsa thaba unsa si medium thickness hai tare adu gi du tharaga kitang cosmetically acceptable oi aduga hairy nevus hai tare matu chomba akoi mole achou se giant hairy nevus hai masi kuina thambada cancer on bai chang su wangi okay hari se kuina thamakan da sumu kana lying draga di hai tare cancer malignant akoi gi melanoma na samburdagi on ba cancer si khar sathi moi si am thuna spread tawa dana akoina yari ngai su adu rautho hugudam ningan na hai ta yam no mai ba khoi gi surgery gi matang da su wang kra khoi khangjaring ba khasu lejai tamna tawra laksa ge mayam ase live streaming de yaw biri sing radio da ta biri ba tv de yeng biri sing aduga wang hang biu call to bira kana thorum sida live te yam yaw biri mayam puna mona wang call to da phakta ka so dum text to bira da kaim to kai ba leiti adu sir hojik india gi oriba plastic surgery gi akhoi gi technology chokkolak pa india gi oriba aduga akhoi sija do oriba aduga even sija da na pa manipur gi atai asam na ba khoi gi government gi hospital sing facility swai matang se kari ko season lady ba siga adu kari khena ba leire kari hen ba technology aduga karam pibam da leire khambi sana habi koi gi india gi oina plastic surgery si yamna advance oil id akoi training si yamna tauba aduga prithvi oina loina phawna ba hai tare maroina specially advance oisel ai si microsurgery microscope natra loop sinaraga koi operation tauba says da e utong samba yare adagi nap samba yare adana defect si yam chaw defect si menabagi mafam dai poraga menaba especially cancer reconstruction adagi koi gi brachial plexus na koi gi nap sabulama khutsi supply tawbulai adu accident da yam thina sokpa yawi adu gi du brachial plexus india dum haure adagi maxillofacial surgery si maroina aesthetic hai tare sokpagi na sokre sokpagi du adu su adum laing bada amrom da kara adum nganna ta horga di amna result su phajai aduga pokpadagi soinai rapa maroina koi gi craniofacial deformity hai tare mami sige thaptok na ba adagi mamai si pakthoga na tonga se ani thokpa adum badi deformity mayama adagi mandible piction bana traga chokthok hai sing si india da adum sigi facility si yam phajana yorakre aduna sigi si line si da yamna changjang kare aduga cosmetic surgery da su india si yamna handabdi natre aduga loina na laser technology da su prithvi mafo tai da tawriba sumaina loina yam su tawre manipur gi oina hariba posi yamna koi sodhabudi natre hariba facility sing si ayam su phange hai tare adum rims ka koi sija hospital ge hai tare department lai si ani si dani rims da su postgraduate institute mcs ki course lai akoi dana minister of health ki makada drnb na postgraduate course dum lai ni adna lai ri posi koi di my teaching program adagi technology si chakhanaba khonaba mayama dum sangjali se liposuction gi hairo adagi se gynecomastia breast si chakthok yaw in pada adu yam mami ta handa bida koina lokthok pa yaba
technology leire aduga tonga tonga ba chemical oiba non surgical mayam su dum mai gi mit ki atai dei jaga gi loina dum ayam ba India da hore aduga loina na conference o prithvi oiba conference ta su India masa si dum yawi India da su dum conduct tawi aduna opportunity si yam chaw na phange connection sina koi gi global association mayam am si exchange of knowledge and expertise like venina dum sakho ki basin yam hena sothada vida sakhut panga men khale okay plastic surgery is sir masi permanent oibra min hangak pada masi kari ne khumbi be sir plastic surgery ga sai ne haise gi dum reconstructive haibam lai aduga cosmetic haibam lai yes say for example koi reconstructive ta khubi si koi ne same it is permanent hoi same kare permanent ne na ton si same kare okay it is permanent id potu leita pot hapsal ine ba yes adagi na kong ji yaw ta ba yawi koi na cartilage tar ga same ba hari sing si dum leira da po ni khut si kakre sambasi yes sambasi permanent ma khut sina ba yar ka doi ni aduna reconstructive ayam ba more or less permanent ta woda bo cosmetic surgery da like koi na permanent oi ba yawi aduga temporary oi ba yawi say for example samsi thaba samsi thaba si koi na tunglom digi samsi mang da pusalapani ai koi ne lohon amamam thaba dauna tunglom digi samsi haujikan di mausa da khenare mausa na pulap 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 pha aga tharamba ada haujisina single like follicle si ani natraga ama si phu aga mang da thabani hariba tungda horiba samsi punsi gi dum leirani kelaroi hai tar mangi si di kele genetically design tawe sima adagi sima anum permanent hai tare adagi face lifting haro natraga eyelid surgery haro akoi magi mioi bai si di sum changsil ibini aging gi matung ina ana akoi na ngasi mai si tingi basi sahi tarai matung da amuka relax tar pi ai lose or pi ai aduna permanent natte hai tare aduga same thing koi gi mithup sem basi su akoi da magi mathak ki saruk si akoi na tight hen mani aduga eyelid pole hapani chonthara padu marwena ahan sing daga tawrisi adu hari sing si sahi am ko tuna khara zum chonthara kani okay adu mayam du de permanent natte na haijabi ai makoi duna mo permanent natte adagi breast ki koina reduction tawgi ba permanent oidoi ni adagi augmentation tawgi ba permanent oidoi ni aduga liposuction gi batang si koi life puksi da lai ba fat si masing si sing kaino ni samana na lai hengate akoina noi ba noi si fat cell lu fill tawbani fat cell masing di samane ada koina fat cell si chingthok khra di it is more or less permanent hai tare adu tawbuda bu magi sabagi thakpagi exercise gi dikhra din maintain tawda ba adu ba hai tare aduna ajik hariba permanent oibra natragana temporary oiba si magi case tu matung na case tu matung ina khara di leire khai do kani okay yam noi je adu masi koi phone ma so lai adu masi painful oibra masi masim tang ga biram si painful oiba si ta operation nai si hamti pain ji lehendre yes anesthesia ji dum dik chakha khre hoi aduna operation ta utam na pham thokte naraga di madu soirabani mane so naraga di soirabani kana gomno di ma kaino mai gi semninge asmadu moidu hingna tawdu jala madu na ba khot pa phau jala masi wang ji hangai hai tare sa hoi hoi aduga akoina local anesthesia haibam lai regional haibam lai general anesthesia haibam lai adu mayam si adugi matu na say for example akoina eyelid surgery ta uda local anesthesia pi adugi da GAP ji koi pining de ta uda bo koina na dana ba na hida amatai surface anesthesia adu matung da koina hidak si kapi hidak kapi da magi na pham thokpu du dikhra mo handarani once hidak si kap khraga di operation di na pham thokte na te same thing na ton gi su kana gumba na haksang panong sidhan bi ya hai be yawi adu di adu sidharaga di kaimso su na roi adu di cost di khara wang khalakba aduna ya ba USA daga di hojik di anesthesia jam shape oiram ni na G da ya ba su tawnai akoi sai da affordability kitang wabni na akoi na local da taraga loiraga day care gi type ta loiraga sakhiba adu procedure khara di कोई जी तौदब यादब लाई अचौ ऑपरेशन दी से लिपोसक्शन हारो ब्रेस्ट की हारो सम थाबा बहु लोकल तवे जगह सिदंग सिधलग वारी सारगा मकेक सिकक सिहलगा इसे थारगा तो यम कुनु सु संगी पोंग तरुक ते संगी तो 5000 मथक थारकुनी ओके
ꯑꯗꯣ ꯁꯝꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯕꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯤꯡꯕꯤꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CMIST ꯀꯥꯔꯗ ꯀꯩꯀꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯤ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛꯇꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛꯇꯨ ꯌꯥ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯨꯞꯇꯅ ꯂꯣꯏꯔꯅꯦꯕ ꯆꯜꯂꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯁ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯒꯗꯕ ꯈꯪꯕꯤꯔꯣ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤቭ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯦ ꯂꯩꯕꯗ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛꯀꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ CMIST ꯀꯥꯔꯗ ꯀꯩꯀꯩꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯜꯂꯣ ꯍꯜꯂꯣ ꯃꯤꯡꯒ ꯂꯩꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯁꯦ ꯁꯥꯔꯅꯤꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯁꯥꯔ ꯀꯤꯌꯥꯝꯒꯩꯗꯒꯤ ꯑꯦꯟꯕ ꯁꯥꯔ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯕꯗꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯥꯔꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯦꯕ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯛꯄꯗ ꯁꯥꯔ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯊꯦꯡ ꯊꯦꯡꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦꯕ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯕꯤꯗꯤ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯇꯩꯃ ꯑꯃ ꯅꯥꯕꯒꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ 90% ꯀꯛꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ PMJYꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯌꯣꯔ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯝꯇꯪ ꯈꯪꯖꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯆꯥꯛꯄꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯒꯅꯤꯆꯨꯠ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯦꯜꯕꯣ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯕ ꯈꯧꯔꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯩꯒꯥꯛꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯥꯔꯖꯁꯦ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯥꯔꯖꯁꯦ PMJ CMISTꯗꯗꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯒꯠꯀꯗꯧꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯒꯠꯀꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯒꯅꯤꯆꯨꯠꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯣꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯏꯗꯧꯗꯣ ꯄꯨꯡ 3 ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯔꯦꯠꯇꯨꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯀꯦꯠꯁꯤ ꯍꯥꯞꯐꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯦꯞꯄꯛꯏꯕ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ ꯔꯦꯠꯁꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ CMI ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯔꯦꯠꯇ ꯕꯦꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦल ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯔꯦꯠꯁꯤꯗꯤ 2014ꯗ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 10ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 50%ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯅꯦꯠꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯠꯇꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯀꯦꯠꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯒꯅꯤꯆꯨꯠꯁꯤ ꯁꯦ 2 ꯑꯣꯏꯕ 3 ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯧꯒꯦꯗ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯂꯧꯏ ꯍꯦꯜꯊ CMIST ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ PMJꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯐꯣꯇꯣꯒ ꯊꯥꯔ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯞꯄꯅꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯅ ꯂꯦꯞꯆꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯡꯍꯥꯞ ꯍꯥꯞꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯩꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯑꯟꯁꯄꯦꯁꯤꯐꯥꯏഡ് ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯅꯧꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯞꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯄꯤꯔꯛꯑꯕꯅꯤ나 ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯡꯊꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯍꯤ 10ꯁꯤꯗ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯠꯂꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯗꯤꯁꯄꯣꯖꯤꯕꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯦꯁꯊꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯏꯊꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯍꯦꯂꯣꯇꯦꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯦꯕꯣꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟꯗꯤ ꯍꯦꯜꯂꯛꯇꯅ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤड ꯑꯦꯅꯦꯁꯊꯦꯁꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ नाइट्रस ऑक्साइड सिजनगिद्रेब ऑक्सीजन का रेमी फेंटानी लाइन अखोइना मणिपुर चांग नाइन तब हौरे लिक्विड एनेस्थेसिया हारि पोसी इवापोरेट तौरक्तमिना अखोइगी मनुंग ओटी दे लेरिबा मी मयाम सु सोक्तबा अदगी मु ओजोन लेयर दसु सोहंदबा एनवायरनमेंट दसु याम फबा हारि पोसी वर्ल्ड वाइड ओइना सोइदन वेब टी सोइदन लानी तबदबु हारि हिदाक्सी परमिशन चांगी लाइसेंस चांगी फंगना बोनाबदा अखोइ लाइसेंस फंगदना अदगी एनेस्थेसिया लिक्विड एनेस्थेसिया liquid anesthesia लेरे हौरे अदुगा कोई मणिपुर की हान मपानदा तबुक तौबिरंबा मा लाक्तना मानसु याम कने इनिशिएटिव लौना अकोई सिदा चाथार अदुना हारि पोट पुनमसिदा लोइनम येमो तमदा सही तराई मांगा हुजिगा मानक्तबनिना नसाइगी रेतुना 10 years की मांगे होबा अदुना हुजिसी इंडिया की 22,000 हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल सिना एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया नॉर्थन की चैप्टर 2 की प्रेसिडेंट हो जाए सेंटर दा
Niti Aayog da Health Ministry da Harisi it is time to revise the this rates aduga akoi gi lai ufa bhai tare teaching institute oibagi aduga NABAC akoi gi medical college hospital akoi sikal tani northern India da adu phangbagi incentive khara yawi ngasai piribe rate sidagi akoi da 15% hingat pa 10% hingat pa na taraga akoi na kitang magi rate sidagi kitang chauna pibi kaino da akoi na ngasai gi quality assurance maga adagi teaching institute oibagi adugi khudong chabi lei adu raga su some amount hapasu yawi haptabasu yawi aya mana happy ado sigi si akoi na government da hanazu haijare aduga sigi posi kitang revision gi matam oire revision su tawne na su haire revision tarogadi hapni ngai sulai lite adubu aina mu panjani sina appendix gi lupa lising kunjang ni har appendix la aga pokhai ti ngai da operation ta horagadi madunu kona su yai or sing ko thawai bi ai hida lang thaga kariga okay pokharaga nai saraga antibiotic ta da lising ko tha changne adi septicemia adi sakragadi ICU da sangrani adagi antibiotic tu pira ani amkan ba ngata di sidoi ni adagi operation si samthokpi operation ma tawni appendix longthokpi mu tawni tonga mayam si tawda masai lising kunna kunthra na yaba posi haidi appendix si oiba adu sona kanda di lising la am hina sang opsi ai adu ba situation ji lai sigi policy koi loina study tawre adu lepi ba rate si karamba ground da lepi bano costing yeng bra comprehensive oibra my department gi or private sector gi consultation tawbra corporate high sing ma mayam koi khanari hai tare adu bo koi government na si policy loina yana ragadi rate kra wang pira agadi average da koina volume di yang pada na bada yamna mating oine ne khali hauji su yamna di mating oire haidi para puthokpe mohta kharam khai di government ne puthoe okay am noise hello Hello. Oh, minga lai phone ga bisi. Child Shapudagi Kavita Khan. Chai Char Doctor Day Wahan Tang Gavitoka. Chai Gogi, my Chubag, the Tamuring that Sahi and him among the Pumaga Labor. Aduga, Kano, Koi Machin Dinagaba. Adum Pumala is the district of Stand, young Aduga. Loktoki Paro Colo and Testa or Lokto Evota. To a Koi Lokto Matung Vida, Kui Quidring the D, Koi Maida Congela Gaju Pom Kalam Deva. Audichina, the key 40 Bajaga, Tom Colagation Pom Colapadum, Magi Pom Calavis House, the 5 of Colo, but over that Yam Hagadeva. Adam toy to in Hagade, but he is Chana. Kamai si kai pata baga thola kada ke kai khanje ngena to kare biopsy tawgibra ahan balok thokda biopsy tawgibra tawisa adu da kari ige adu koi khangjaningi aduga haujik nongna muk sa biopsy tawboda di sa ka su tawde normal oi na moina di haibire bako sa normal oibasi cancer nati haibisu oramgani aduga lokthokpa matamda posi completely lokthokpra lokthoktabra haibisu ko yengningi aduna hojik hana khara kano tawmbadagi chawkhale harimnina angtang di yengthokpada ka leini posi residual tumor ena lei lokthokpada maset ma le horagadi adu mohogolakpa okay completely lokthokraga wara panatragadi hajik lai biopsy su benign haina koi gi kasu naten hairamnina maset ma le hobdagi hore ira haimni singdo utang khangdopam changi chimbanda pombasi khoigi celebrities aina tin gi magi baroina selaiba sigi makhun thokpham si phullaga su tawgale adu phajana sumna lauthogragadi amuka trap tawragadi amu hobu yawi manungda mahi guba yaurambra nang lawba ai koi nga marungda yawarmi cha adorogadi amtang yengthokpi tare tang lengthokpi rago ko karino dong sai sarna hai si masjid na male mohoragadi masjid tu gi su mo oirakpe haibai wakom su pan hauji si tarik kunma thoi bausi koi free the OPD consultation tawjari masjid ko dong sabase lobio day lakpio sunday bhau yauna koi adum yengjari tang kunma thoi bausi free the OPD gi se logjaro heba ado amtang madu ko dong sabase amtang lobio thagachari thoromda tonga basing me am wangang bi se duga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯗꯦꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯁꯤꯖꯗ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯔ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯏꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅꯣ ꯁꯥꯔ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯏꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤ USA न्यूयॉर्क बेस तौबा NGO मनी अद पृथ्वी की पॉपुलेशन सिदा मसीमान कायबा ngau कायबा सी मसी ऑपरेशन यूजुअली एडवांस हॉस्पिटल सिंग द तौनगी yes आइदि मॉडर्न हॉस्पिटल दा अद हारि पोसी मरुना डेवलपिंग कंट्री दा लाइंग मंगमदे लाइंग मंगमदे कीजुकी अदुगा मरुना पेरिफेरी दे लेबा इंटीरियर दे लेबा कांबुसिने याम सोनबा आइदि वाखन की जवा है तार हारी पोसिना मरम ओइरागा मोइसी लाइरिक फजना तमदे सा फजना चाब ngamदे फजना ngang ngamदे मयाम दगी मासी आइसोलेशन दे लै अदना मी ओहौदब हाय तारे अदना इमुंग सिदा मासी डिपेंडेंट ओइना सुम लेहिबा हारी सिना सोलपदि इकोनॉमी दा सोलपा मोइ मोइ कंट्री दोगी अना सिगिसी लाहिंग बद मतेंग पांगजना बायना डोनर मयाम मना पैसा सि थादबने अखोगी चौ चौबा अखोगी मतम दोगी बिल गेट्स याउरी अद इंडिया की सु अशरे राइस न अखोगी इंडिया की वनदी ब्रांड एम्बेसडर नि इंडिया की सु तोंगा तोंबा अखोगी कंपनी मयाम याउरी USA दा सु पैसा पाइबा सिंग पैसा थादरगा पृथ्वी की ओइना हजिकी लाइंग मसिदा थादबने अदो लाइंग बसी इंडिया की ओइना हजिक स्माइल ट्रेन इंडिया ना तोंगा ना मैनेजमेंट तौरी ओके सैसदा सेंटर सी इंडिया की ओइना सु स्टेट यामदा लेरे अदुगा अखोइना हौगिबसी 2006 की जून थादा हौजगिबने अहान बखोरपदा यामना अखोइ नुक्सी सिगिसी फ्री दा तौरे हाइबसिदा अनाबसी ngasi anaba ahumsi puthoga khoina press conference tawi numinini subada aisi 32 patients I was surrounded by 32 patients okay ado moisi machimban ji khumaga loin lai adu moi masen unabadagi di machimban ji hangdokna khare aduga lahing busi matam tu da horopasida akoi waiting time si almost tha magum lai aidi yaman gidna hai tar yaman gidna tha ma da chani gi mathak da taw yaw my god aduna aduda natana koi kohima da chalaga lawru yawi silchar chalaga lawru yawi adagi koi keno da Myanmar da kem taw hi yawi armai tawna hoji si 5000 mathak da taw khre okay hoji spau da taw si totally free ni adagi athapati lakpa nataga khara mapadi lakpa ko da koi na variable oina mogi traveling expense si su puthai hidaki adagi operation gi leibagi khopai loina koi seisam ta tingai leite aji hari bosi dum sathari hoji sumakata na dum tauri ngarang su tawi hayeng su tawni okay mai taraga sathari hai dare sigi si mayam su yamna sauna pau pijaningi yam noise adagi atopa ina supplement tawba amana machimban si sem khre machimban sem si ayam badi cosmetic ni yam nang anna tha tarukta sem hogadabani ado सेम अब से यारी से नक्सलै yes अदुगा ngौ काइबसिना मागी वा ngang मंगमना बा चाबगी थकपगी सिना था 13 दा ऑपरेशन तावे सही अमगा था नि हाय तारे अदे वा ngange तरबसिदा अदे यामना थेंगदरगदी वा ngang बद स्पीच डिफेक्ट ले okay अदुना लोयरबरा हाय दि नते ऑपरेशन लोयर मतुंगदा चिंबान की खितंग सेमनिंगबा अदेगी यारी की होबा नातोन हेक पई बकैनोदा क्लिप लिप एंड पैलेट हाइजरगसु नातुन यावे yes नातुन की फनबा खोपे यावे अदु सिगी मैम सी सेकेंडरी लिप एंड नोज रिपेयर है ना अदुगिसु फ्री दा दुम तावी सेकेंडरी रिपेयर से okay अदु द हेंदो अदु हेंदो तना ऑर्थोडोंटिक है ना यारिया खोंसी माइ पाई खोपसी ऑर्थोडोंटिक डॉक्टर ना चुमथोप खोतोप अदुना सब्सिडाइज तौरगा तावी स्पीच थेरेपी अखोय दुम पी फ्री दा और माइ तौरगा हजिक सथरी हाई पोसी adum facility si da dum sathar go hojik su leiri me am to khiba mangani to khiba nate ultrasound toroga khangba jimi mari sure clip lip leyana adum asam de ana yeng wada di khangda ba ultrasound toroga kan khangba kamai to no sa ultrasound toro khangba si ken pung de leying da okay oh my god ken no si pung ting da 3D ji leiram ni na angang si mamai si yeng go de kairam ba mamai si kai bra kamai karma fem lege adai da boy abortion torni colony taw de ge khoi da lak na query counseling toroga tangi rasa si sem bayani chief minister ho era piani yes karim to problem leite
mentally bera le nate magi puchi mangan gano mi gi puchi ju kan biba aduga pok khra kan po matung da koina simba dum yaw khre okay call ma ngai le sir hello hello oh taram lok sari minga le phone ta bisi para ai sarang pa mani kai de kine oh wang hang bisi kaino ni ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯇꯥꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯠꯁꯦ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯈꯤꯒꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯕꯅ ꯍꯣꯏ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯇꯧꯒꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅꯦ ꯆꯍꯤ 45 ꯑꯕꯞ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯋꯦꯠꯁꯦ 90 ꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯅ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯆꯪꯒꯗꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯔꯗꯒꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯧꯅꯥꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯕꯣꯗꯤ ꯋꯦꯠꯁꯦ ꯒꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ yes aduga angang pokpa se ama orme ani orme ahum orme ai adugi matungina ngasagi muscle gi laxity se muscle son basi su khara yawi okay aduna auji khone yengdoi si pokki fat si ngak tang lokthoga ya dor sigi asem di weight 100 di nate liposuction kawi akoina khulai ama tawraga maton si vibration tawraga fat sing si pura dismantle tawraga disintegrate tawraga chingthokpani mathanda tholok pai tare suction machine amda makun koi centimeter ama tangkhai muk tang tawraga chingthokpani aduna kana umba koi gi mayum pandri ba laisabi daga di koi fat si lokthok yaraga fat chingaga dum loire okay adu angang pokhiba lairaga di muscle sing si sondhaba yawi muscle solaga di muscle si koina semi muscle si placket tawi hai tare tighten tawdadi nasagi fat lokthok rasu dum muscle sin inthorokane yes adage topa mana yamna koi fat sin yam lera magadi fat si lokthokraba adage muscle su sem khraba adudadi magi skin si amna loose oina makha ta padra padak ta ba yawe muscle skin hen ba skin ji makha ta padra padak ta ba dong adu oragadi koina ada koi gi phi sepam gi makha ta hai tare tha ma che tawna unsa si lokthok tighten taw hai tare okay body gi shape semna bani liposuction hai si aduna fat ki thaba handanba muscle semba adagi unsa khara ahen bi lokthokpa sina ayama matamda angang lairaba kangbu dadi sigi se ayama tawgali maman gi matang si liposuction khaktang tawbana hongi adudadi akoi gi khuju khulai asagi akoi chingthokna khoda micro ear na USA gi mathanda maton si vibrate taraga chingmusi sigi kari gi yaurga phala amurum sangi okay aduga asagi fat lokthokpaga muscle repair tawbaga adagi skin lokthokpa punsala agadi around 1.5 kum dim pulap sangi amaga ma sei sei yaure si leibagi yaure hidan thagi yaure operation gi yaure pangthabagi loi yaura gani sei leibari sir numit kani mo kai di lei leibasi numit humni gumba lei private ward da leibagi ni general ward da leirga di khara hongdara kani ado CMC Ayushman dem yaro Ayushman ya dinga sagi sana senting badani ado pakhum se pen bira brata kare happening balai hoi sir ado sigi manda khoi fat lokthokpagi matang sida khoi sem history card kumba natraga oh adu gumadi yadre sumadi yadre ba adu gumadi yadre cosmetic ki am kano se yadre ba ko khoi lanai wena koina sem tungi thibon je kayamu amaga makhai muki leiragadi makhan ani lei ngasai kabuk kabuk chingthok putu khakto ordi lamane yare aduga khara semjan bai tare phadak phadak taba khorba du semjan lagadi ama makhai muk changane ba numit humni gumba hospital da leine ba ko private ward ta aduga general ward to orgadi ama makhai tu de khitang muk tarak pai mayang ko punna leiragadi adu khamjening de yani nongtang nongtang koi thok piyo aduga hangtok pusu dum yai khodong chaba dum lobi be yai basi ki tanja si lobi ro hoji OPD free ori bani na makhan makhan wang hangbiba chapiraga direct ko to biba su yai yam tangai phadra de khoi du dum hangbiro tangai phadra khoi dum khumjarak na bohona jagi pau phaunar ga hai tare ko aduga sembodi OPD chapiraga direct una biba sin hen pani hai tare mathangi kola do su sar mulak se gi aduga mathangi khodong chaba je pijari koina anti aging gi matang se masida kitang khanabi ya sir ai hangjani na lera mani hojik se mayam anti aging si karino mai khujalak pa chapsalak pa hing chape ga na to bosi matang ni se sal se mayam tabi se si matang sir kitang habi fundamental akoi gi subconscious mind lai si
we want to live longer and look younger yes akoi sang na su kan na hingni aduga younger su ni sigi posi fundamental issue ni yes aduga how giba sahi kontra muksida 3 decades sida aso research mayam am tawre tong experiment mayam tawi sai sida mioi bagi si bagi maram si laseng badi old age si disease ni hai adi which can be preventable laying ba yaba laying ba yaba sorry aduna sagi aging si kana ina tahonge da koi gi free radicals na koi gi metabolism tawri ba koi sari ba thai ba khali ba environment gi kari gi mayam sina loina ma punjala aga anda koi da free radicals ne amna toxic oi ba substance ma thadoi posi cell manung di yaw ba ada cell sina magi mitochondria na cell gi ade tonga se membrane da DNA da kari da attack tor pa de cell sing si multiply to bunga makta ba aduna multiply to bunga makta ga di moi si adum sire aduga sagi hairi ba posi kana na control to get da 30% di akoi gi genetic na control to we mioi ba gi gene jina 30% ka ni control to si 70% di akoi lifestyle sina control to we lifestyle si de yaw si khone khali bo khan yaw re sari ba thai ba adagi environment holy ba sore adagi akoi bi le ba mayam sigi agi habit mayam sina loina control tawi aduga very recently yam sawa koi finding amana akoi na khali bo wakhan se masina akoi gi biochemistry honghal le haksang gi biochemistry se at the same time physical change le ba yes aduna meditation si nimitrang ani to matam da akoi brain gi da thalamus ne lei gray matter lei wakin khanna bagi memory lei na bagi sigi posi magi keno si qualities hengala lena si functional MRI tawra khanga bani haidi 15 days ta uda jugi proof tawre aduna meditation si kai no da ga mioi basi wakan khan bai si ta seng ai ha matam negative ni yes how gi ba ngang ore ge develop tawra pasina negative ngakta si koi no ngan taw si tum khalle by the time you reach 30 35 adu hanjan adum khallane ba hong banga moi aduna wakan si akoina yaman kidna negatives ne yaman kidna 30 to 40,000 thoughts ina ai kari khallege ai kari for gi for khangak tre yes aduna hojik dakar lai si reduction of the thoughts de addiction of the thoughts akoi wakan si hanjan khan bagi addiction lei asi lokthok pa taragadi we have to reduce the number of thoughts kamai to ga meditation sine meditation di koina sor hon bada focus taw hai adagi I utong na sang wai heart sang wai to ba le ado sor hon besi da wakhan ju thadara ga di ate bakhan mang gi tab ni sigi si sahi kya adagi jana ne yamna aruba science na ti si di kemba ma koina ha ma den ngam da be adu mai taw wakhan si sum handara ga di wakhan masing yam dra ga di wakhan si koina u phang ka ne akoin how you feeling you khang kanem ana akoin how you feeling si kari na thong ge da akoin khali wakhan jin thoe andi akoi wakhan ji na nungai ta how kan khalaga di feeling ju nungai ti nungai traga di kasai gi chemical reaction se happiness peptide lady adek unhappiness peptide lady stress hormone lady sigi chemical mayam si loina thadara konem aduna haksang gi lady ba cell sing si attack tor pai tar aduna very much related with the thought process the thoughts can control together that you are the only person to choose your own thought you are responsible to choose your own thought aduna di yogi longevity sai su ai na haje MRI da remeter hengalali thalamus hengalali loina na telomere hai na akoi gi kano di yauri jinda telomere si magi protein particle ni sigi leng sina mi gi longevity se control ta web sigi si Nobel Prize phangrabani ko ai di sahi mari ngai mangda ai di akoi gi longevity si telomere ge mari lai nei ha se ada telomere si meditation to bunda sangdu e adu di meditation to ga di mi gi longevity su hengal tare adu akoi sa ba kamba thakpa kamba sor homba environment toxic mayam si to ga di sai telomere jum tension le adu akoi maru pang sing ngana lai hidaba yauri because of the lifestyle kwen uraba pot ngak tani ada akoi si hinge harasu akoi khut le re
health ai si yamna personal keno ni isa isa gi aduna akoi azik akoi ne ngamjada bi wani we are killing ourselves amron haraga aduga isona pitorok padadi akoi gi jin jina pitorok padadi lifestyle siga phajana chathaba nature ga loina hingmanga maba environment si phajana maintain taraga adu araga di we can live 200 years 300 years 400 years haidi bo adu akoi gi environment si kam sokrage si di kana create tawi akoi ne tawni mane sabasi kana cha ing cha bani thakbasi kana ing thakbani aduna hari pot puna makse masi harmony oina akoi baga nature ga chamina matam da akoi history zu tare na haini gi akoi gi spiritual stories sing da mio buna kyam sangna sei lising am hingaba lising ani hingaba yauri ba adu puna maksi oithok ta brai din natte tabudabu hojik chakhulapagi mingda akoi gi prithvi si manghalakpa aduga nature kairakpa si mayam sina akoi gi akoi basi sokpadagi akoi mioi basi sogle ini aduga tongan ba disease mayam su tholakani hojik climate change and human health and yamna chawba focus la isi soidana thoktora ba hai tare okay kaino da koina madu henjanna chakot pai ming da yamna thugai khre nature si adu environment sina maram oraga aduna hojik koi gi responsibility si climate change si kamai to adu hospital gi oina su koina tonga ba koi madu pangthok pa yawa say green architect solar da kaida green hospital laina adu gi contribute tawna su kan honari loina na government gi policy government gi tonga ba machinery mayam na tawya su mayam lai hari sing si koi consciousness yam wankal kwam changi consciousness creates reality hai ai koi na khanba wa khandu ne koi tawdu si okay ai ne ngasi diamond lai ji khalag lai ne ba mane policy ji semba ji conscious weraga di policy du sema ga dum aduna koi consciousness si tang wangkhat ba ma sangi wangkhana bi dong ta adu gi dong ta ni koi na ji lai ba education adu ngasagi anti aging koi gi nupi mesung koi gi life ti am hangi koi koi khujala po kosala po gi tawi hai tare masi gum gi eyelid surgery anti aging gi se koi si jada masi gi koi no si masi cosmetic adum chinge masi koi no da CMS ti gi adu ga di ching badi oidre adu ga masi de course kya am koi kamai to numi kya ni lai kamai to sa koi gi mit ki na kanda nok pa kanda khui ba se crown fit ka we okay ai usi ma khong da na ta we na sigi khwai dei phabati botox koi botox botulinum toxin ni aduga koina si jaga si ka pa 7 days da muscle sing si relax ta wini no asu khuira sima adugi dudi unit amada 350 koina charge ta wi USA da sabani unit kya hoti ka pi so mic khui budi makha pon it is 2020 nakan da 40 punna ne 40 um kap ne machine numit kya ni musa permanent permanent nate tha taruk taret chale tha taruk tare adu matung da mo handagarga andara mu kap ta ba madu ki side effect ke lagi sir side effect to dong leite akoina mafom chadra ka puraga di mi he utharak pa adagi tai jon muscle do relax to doine ba it will continue for 6 months adagi kutha ba khotha ba laina adu mayam si mena be filler en lai okay adu su kaino ni even naton bhauba medical rhinoplasty na operation to we mota sigi hirak se ka paga sahi ahum chatle sahi ahum jina to kudak se bi ai okay ai kan do operation to da hayeng thamam chator ai ngasi sem bi de sem bi ai adum ba adu se le sam tha bai su khoi hana yam na di lormi am da 50 ga lom 25 ta sam tha ba 25 adu ma numi kya ni musang sir ba mai tha kya musang sangi di samgi di koi nongmuda dum thai oh thang modi nongma thai ba nongmuda koi na 5000 6000 bau tha banga mi okay aduga horak pasi tha mari da dim khangani tha ani su bada khar ke ni adagi di horak ani sangdor ani aduga it is going to be permanent adu sam tha ba si atopa masagi disease diabetic leiba aduga te leiba khotpa leina thina leiba khotpa gi leibi bra cosmetic to adu control to bi ai diabetes control to bi ai sahi si 65 bau tha re angang da ya 19 years id ka unusually bagi jaga khara kena to ko digi nupi de sum thai bagi samgi hairline si kitang semning warning ba akoi na 300 meya da tha re manipur da lai upadana koi tim ji phajana corona manung da manipur dagi mapan dagi lak pai dar moi si samji lak mari manga thara aba nai koi nurse sai tar mai dei nurse
adu mayam si Manipur thorokpada khudung cha hai tare khoi nasu kaino da sigi thabak si mi khatagi job nate yes mayam team khoi team si da nipan muk lei okay nipan sina uru leina raga kaino taw ni aduna ayukta lak pasina horen chaka su jamin nari ni oh lak su yaw adu horen nungdin pung omari dai handoi ni 6000 ga thara adi okay call amaso lai adu ga call se matung da su break lose ge yam khoi sungai bire hendi wahang hang bi se Tengkan biar selama di yang kai kena ucari, doktor lagi hang biji orang ini hutang, ay makuk raja hogdre, aham pada pergi, saya taragi makada lewang tim macam angang, pergi mituk jauh dah bagi, si cuma pergi plastik sejagi manung cendera mituk, si pergi jauhan apa si pada pergi pesakit yang canggih hai bama, aham pada, aduh ini sudah pergi saya yang kai matak terleba pergi mimpi amadi nupa pergi mai mit halu selak pergi kujal masih pergi surgery plastic surgery tu umat tanda kayak yang kudung sahaja sahaja ba adum tangga udah lagi kangge kita punya tu kayak pesana kayak cang bagi tim tangga happy rum hujik sahi taragi manung dalai ba angang gitu eyelid surgery tawi ani adubu sahi do kitang nauri sahi tarada sahi try pangi matung da tawiyani mana pamjaraga di haitar pamjaraga di tawiyani ado tasengmudi eyelid folds habase mithub hapasi india gi oina akoina masi by accident haitare akoida lakba sahi kunmanga kuntaruki mamangda ado akoina matamdu da kai tawgadagi si khangdi ado akoina China gi surgeon ama akoi conference ta unabadagi magi technique tu dagi akoi hogibani ado ka film star tha tawgiba dagi amna elite group ki tawgiba da badun maram oiraga angak pa demand si Manipur da laikre laisi probably akoi is a hospital the highest number of eyelid surgery tarmani 5000 in mathak tawre aduga atei center ding taw hore sigise aduga loina na northern india da mathang da Manipur gi mathang da yamna demand dai si Arunachal Pradesh okay ngasi makta da mai wei taruk lai wei different nose gi jawi meet ki jawi tongan ba ngasi ji yaure na Dibrugarh da gi direct pai re kan ko hote de gi mai to na demand si yamna kenu to bai dai aduga Nagaland da nataga Tripura da nataga Mizoram da masi yam kan popular oite okay sima aina hajage adu sahi du khara ngai biu matam da duga ngasai gi han aduga sahi yang kai mathakta mai khujela posla bose loin sembe yai okay loin sembe yai aduga khuibasi akoina yenga si ngasai gi wrinkle mai khuiba nokpada khuirira nokpada khuiraga di dynamic wrinkle kawi aduga sumlai kanda khuiraga leraga di adu di static wrinkle adu da di khoina botox ka padu su kana roi okay adu di khoi filler nataga na face lifting tau ta bo adu mai gi jaga si khoi middle gi jaga si thangat pi ai khauri thangat pi ai khauri neck lift face asu middle adagi upper smai torga loina tawi ai adagi atei magi obade deida dong ba hlu silapagi khamdek pa nataga koigi freckles noksa kuina yai khopde gi tawri myam loina loktok pi ai adagi mu resurfacing ena chemical oibi ai nataga laser na resurfacing tawi ai mai si pura koigi mai gi tonga machu mana da ba kona da myam du uniform oina ba glow leina ba adugi tawi ai aduga dharma abrasion ena su lei hari sing si mai magi phibam dui matung ina apply tawa aduda eyelid su dum tawi tasengbi blepharoplasty na hainari si mithup si chondharakpa khumjalakpa adu mayam si gi dum tawnari ni adu su dum tawi ai mikha ji chondharakpa su ai lower eyelid back ena masi su tumdaba khotaba degi ahlukslakda dum sigi su pomok pa hai tare adu su yamna kitang nungje ne yeng budi sana nungai ta phawni na adu su fet tu lokthok pi ai yamna khoi mit ban si yam nakna just centimeter ma le laga fet sing tu lokthok pa dum bai okay hari sing sini ayamba anti aging da singa ka do si loina na akhoi gi wakhan da su
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ beauty of mind is the best cosmetic ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ Beauty of the mind is the best cosmetic. ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤ. Thank you, sir. Yamna call amaso lai ngahakang pabisi break aten bang ngakta logjage yam yang ya hanjarake ngasigi thoromasi da tonga tonga wahang camera su kogi hangbirakli phone torokta basing na su aduga amani tang yang na su lokacharake aten ba break amakakta ngasigi sponsored oiberba kogi Lily drinking water gi mai kai dige koi sponsor si mate mato break mate am to logjage. Eastern Lily packaged drinking water gi agent amadi dealer pamjai. Area Singdi, Impal East West, Nambo, Thobal, Leno, Samaro, Mayang Impal, Amadi, Uchiwa. Loina na Khudong Chaba Singdi, Tha Khudingi Amadi Chahi Khudingi target Toba Singda, Akhanaba price Thamjari. Eastern Lily packaged drinking water asi, Haksang Phananaba, minerals, Haibadi, calcium, magnesium, Amadi, potassium Yauraba, drinking water. Ising asi, Loki Ising Digi, Shemba Ising. Ezen Oibening Singna call Tobiu, 9863 47 3655 Loinana 961 566 8117 Eastern Lily packaged drinking water. Hokji miyamna khwaidagi pamnariba minerals hapa packaged drinking water ni Eastern Lily. BIS amadi phasaine approve tawbuda natana quality maintain tawnanabagi damakta aikhoigi laboratory da nungtigi test tawraga miyamde olive ising ni. Pure Loki sing the below the Semba, Paganaba sing Eastern Lily. Loinana, bottle quality maintain Tongnano Gidamakta, company Sana, bottle Sukamzavan. Calcium, magnesium, potassium singba, mineral sing suna Yauraba, Eastern Lily, Paganaba sing. Haksang Pana Tamada, a Pavaising Darkar oil. Adomna, Pavaising seasonagi Kalakpamikupta, Eastern Lily Buning Singiro. Tara loksari ngasigi break matungda aduga ngasigi sponsor to bibeda Nova Bakery atopam Thobal aduga ngasigi Eastern Lily ngasigi thormasida hena mateng pangbiri basing aduga ngasigi collar masolo khachage aduga akoigi lot line sembagi tajege karma treatment to wi agani na corona na hangbirakpa loina na akoigi line he ong apigini aduga akoigi sir flat foot asi semba yagadra haibo hangna singba hangbirakpa yawi aduga masigi pakunga pulap punchen jarga call ma lokhachage hello line de lebiri ba kumbisi. Hello, sir. Good evening. Sir, aise angang oiringeda maina chakhibaniba. Adu haujichi sahi yamnadi kuire adu khutse surgery tawbado yagidra yaroide. Sahi yankaiga tariet muk suramani. Ado angang haiji yam thina angang oiringai sahi ahumuk surakpada chakhibani hayeba. Adu Kuta leng bukot pa chingba chatpa sappo khotpa ke doba tingba kari kari yobi ge problem kari ke lege. Kutte pura matum dakhalle sa aduga chingtho podadi dum yaba haitare. Okay. Matum tasam biji karma khusano. Kutsa manga kutsa di mawong tabadi kubi siga ngai re tai di loin ba kharga budi sange de khujin khuya mawong ta dre kubi si khatani mawong ta ri si. Adudi lakpiro kano da dum tai kuma thoi bauji free consultation lei aduga health card PMJ natraga CMC leraga di adu puraga dum lakpio koina semba yabado ta kuma thoi boba khudong sab leijari OPD free oijari sijadam tang lakpiraga ko khudong sab selobi be yare amtang yeng thopiro ko kuma thoi bausi keno ne habi wani free consultation adi matung da su satha badum yani aduga CMC natraga PMJ leraga su yare laitaga su koi burn healing foundation na NGO makha da koi main chaki bagi singbo khopasi dum semjai haita sigi shomuk semba yabagi adugi makha da khudong saba ma leyeba ko okay yam nungai jare
Sir, hojiki kuigi lot lines to mai ngasagi kano kiduga pakhum sai phe manaram dong male. Nokpada maram leibagi haibise kamaina treatment tawbuno aise karuna pokram amna hangbira po apam amaga duga flat foot oiba kuigi khongsi flat oibagi masigi foot si semba yagadra haibo hangoga lapi kari hena khumbi bi action. Okay. Ahan bada ngasagi nokpada wrinkle leiba mai khuiba nok tragana phaba adu oiragadi botox si kapada kanani aduga hariba hinjaksi tha taruk tere tisakani aduga amuka na kapkadabni mathang kapada tha nipan muk satpi ai nipan mapan satpi ai aduga habisa aduma hagi adu khatanate laibaktasu koigi hek lines laibasing line laiba kopa adagi khajai khangde simban khangde adu adum sinabi ai aduga flat foot sima koi masik ayamana pokpadagi tawgali aduga sarugi ligament gi magi tongan ba kenoni kitang specialized treatment ni ana pediatric orthopedic surgeon moina layeng gadabani adu manipurda pediatric orthopedic surgeon si hoi ayamana tawrambisu ai adu masigi damta specialized taw haidra gadi PGI da maitei msam lei Sudes kawi Dr. Sudes Professor Sudes masi hauji pediatric orthopedic surgeon ni siumba adagi spine gi khangge ama khangge deformity mayam si angangi mana ayamba yengi haitare yam laming leiba doctor ni adu tanabiyani. Okay, aduga sir kuigi lukham gi samse kharati pai aduga thaning ba lawai asida kari solution legade gi holy man hypeting asai khungre tentan kari khumbe sa samsi koi gengbam di sangi aduga thagadaba masing si koi khangbam sangi akoina samsi kala kala ga logadabani usually tungi samsi kengande aduga hoi yana padna yana lalagati koi haiba ngamdre aduga se samsi laki matak leibani na lising mari nga lobada kesu issue di leite aidi lukham khatana tana nagi mathak suba haitare adom de su dum lobu yawni na aduga mamang da thadoi du kya no sima tung ile mamang da yamna tangdana lising tara thani haraga di adudi walak pasu yai aduga lising mari dang thani haraga di kona pasu yai adudi yengdraga di haiba ngamde aduga kana gumba center khara da akoina se samsi walak pa matamda se koidagi loba segaragi loba adum tawnadabdi natte adugi du adum sathade. Okay, kolamuso lai sir aduga sakuntala maibam niktempo ki mapan dagi hangbiro kuda sir ko SLE gi anaba leibasi mai gi surgery tawbada methok ki sigumasi tawbada kari problem lege yagadra SLE gi hidak chi changnaina charaba aduga magi parameter egi kari gi test tawbada yam kana akai laitagadi why not adum tawiyani ki surgery tawiyani ado moisu dum phajabagi right lay yes pamjabagi haitare phajaba phajadana tongamani aigi perception ni adu adum haiba parameter si normal oraba aduga haji hidak phajana charagadi mitup se dum sembayani. Okay, kolamalo khachagi hello taram loksari mingle from IBC Nabok samai dagi nawin sa. Nawi taram loksari have you Agi Janpi ama sahi ama makai ama khara helapa ama makai muklang padane ko. Koi angang je ising asabana hojen bada po ko. Deda khong dane ko khongcha khong pak dane ba. Ado khongcha jing je sujen kaino khogi matum ta san ba daidi kai kai sai mamang da haibigi ba mayam jingdu aduna tabida. Koi kain pati tawdraga dak si laibu ko. Kogi khara muraga langat tawraga laibu ko. Yang kana su langde. Admai tawga dak si laiba sijibu surgery tawgadabra natragana. Akoi doctor nung kagadi anta tana jadriba. Sidang jaring jana tawjarakone. Hauji akoina daki haitare daki si kayam na lege masu kayam manadage du koy yengmam sangi okay aduga akoina yamna thagat pa ada pomthok pa leitragadi color si kayum kanda akoina resurfacing tawba koi chemical na tawi ai
ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯖꯔꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯨꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯨꯗꯤ ꯅꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯅꯦꯁꯊꯦꯁꯤꯌꯥꯁꯨ ꯄꯤꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯕꯨꯗꯤ ꯁꯔꯐꯦꯁ ꯑꯦꯅꯦꯁꯊꯦꯁꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯇꯩꯔꯒ 45 minutes ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤꯅ ꯀooperation ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ overall ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯦꯖꯔꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯄꯤꯜꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯨ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯀꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯉꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯦꯛ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯨꯕꯤꯔꯣ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ OPD ꯐ꯭ꯔꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯥꯏꯂꯤꯠꯀꯤ ꯁꯔꯖꯔꯤꯁꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯍꯪꯕꯤꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯦꯟꯐꯥꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯤꯅꯤ ꯌꯦꯠꯀ ꯑꯣꯏꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯝꯃ ꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯨ ꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯍꯧꯕ ꯈꯣꯠꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯅꯩ ꯍꯟꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ operation ama tawraga mathang tawbase tha ahum di kan haningi kaino da marak se tawsan matam da I ho heli aduga kitang mai napsan na du hen marina tha ahum mari kanaraga tawbone result tu fajabe hen okay and was this are khangjaning badi on thong yam le cosmetic surgery gi makhan mayam aduga reconstructive surgery gi mayam ai tare wena torom di pung phajal padu bo tentana kai keno khara khangjaning bam tanga hangjau ge sir khoi gi vampire face lifting ga haisi masi kari hai no sir masi ko hai maming ga ji vampire face lifting ga haisi di kari no masi bo sir am habi sir vampire face lifting see something to do with the blood okay anaba hai tare ko anaba hai ya de la ising si keno ni customer hai tar guest hai tare ta semudi cosmetic surgery la ising ana bantu nate hoi ada la iba guest si magi mamai sida akoi gi fine wrinkles leiba natraga kitang sondhaba natraga magi machu marang da kitang aging gi kari eno la agadi hoi vampire face lifting si tawi vampire face lifting si kai no da I si lawrani mangon de masamak de aduga platelet rich plasma na koi blood bank ta magi preparation tawni platelet rich PRP kawi platelet rich plasma says da magi collagen gi kai growth factor ne aduga my stem cells yawe sigi si mana sungdo ani aduga loina na koina pok tagi natra faigan tagi natra pamom tagi fat si lawarni fat si koina micronize taw baina emulsified agi yamna fine oiba cells in the onto over agi tongan ba technique am taraga ani si yan janaraga mai si da kap okay ada mai si da kap am tam si da asagi fat si na so mai fullness lakrani adu loina na mongon da ori growth factor stem cell mayam sina mai collagen ji magi collagen growth si henglan bai tare amrom da koina fullness is youthfulness habi ai adi mi na ahal oisla pai si skin ji thaba handrak ba habi ne collagen ji handrak ba habi ne ba hai ba collagen si stimulate tong na bi dang da jeki blood te gi lawa PRP ga haksang kaya koi puk te gi lawraga fat si lawraga kapsu ai fat injection ai ji ni fat si akut atong si men bi ai aduga ani si mix tawraga mai gi sarukta kapni aduna mai tingba helai magi kusu fazalai even mahing bau phai na koi kap yauri mahing si PRP kap ka ne tawraga adu tawdu sista di fat yaurani aduga PRP yaurani masadi lobu ngakdani aduna ni vampire hai se tawraga magi fullness englan ba adagi magi fine wrinkles sing si mangak ba adu collagen thickness si skin ki thickness englan ba aduna youthfulness ekra englan ba hai tar aduna ultimately face lifting hai tar tasena ka aga singkhat putna te ayama face lifting si di nagi mamang si da ka aga unsa si khara longthoga manungi muscle sing singkhat pane ba abodu hojiki vampire face lifting da di kakpa gi saruk semti yaw roi manung da pathari ba posi main ba adoga fullness and ultimately fullness is youthfulness haina adugi idea da ni koi vampire face lifting ase adum sang nai ne tawe sir oga sagi botox kapagi sima si diabetic le ge di control to kapi ge dra diabetic le de tum khutak ta kapi ya da bra botox ki se diabetes ki di control tawraga di loi ya ni okay control tawraba normal ne okay aduga akhoi gi kano gi breast enhancement and reduction sigi matang sida di khoi gi kari khudong sa ba se khoi gi hojik adum kano da khoi sija dum masigi sun phajana lai bira bra sa
सिगिसी याम फसना दुम लई चांग नाइन दुम तवी Okay. breast enhancement implant sin nei koina dei da 7 nena Paris ta saba implant sin nei Okay. yamna maming nei ba standard oi ba mamanju khara dum phajei aduga atai tai se china saba ko ba maman hom su lei adu kai sin ade Okay. adagi maduna augmentation gi ni southon bagi adagi breast reduction tawi ka hena chawrakpa Hoi. lengjum da narakpa health hazard warakpa plus psychologically kitang mangoda insecure power Masi sahi kya phau ya na hangak pa yawi sarkari sahi di my healthy waraga di yani sahi 70 80 won yani 81 I think it is gi di thodongna keno to te taw da bo magi heart lungs aduga diabetes ke kari magi healthy waraga di Okay. magi pamjabai matugina adu yani aduga akoina ihan han ba breast enhancement taw gi basi 2003 dani adaida akoina lot of controversy matam du da Yes. aidi ahan ba tawni na tawdam ni tawroidam ni adu ada mayam yam ngangnarami adaida 63% di tawroidam ni hai adu social stigma hai tare matam du da Okay. adu hongak pai matungina magi awareness engla ko tungna hojiti kaim hai nadre this is totally personal ay mana pamjabagi tawrini Okay. adu na kanam tu yet ningai leiti hai tare Sana job kuma them aina khanjaning ba ma na mai da mahin ka ba se bumper face ki si limiting tawrakanda phabasi tha kaya muk leiraga amuk tawba yabage ana ma habire kari khumi bumper face lifting melasma hai tare mahing si adu gi dam ta di tawnate oh adu da kapadi PRP si kitang kane na hai Hoi. sai ain hajab do Hoi. platelet rich blood te gi lorga phet yaw de bida adu kapa adu ga loina na koi gi tong medication khar leiri koi gi sunscreen ma sinna da yadre Okay. adu ga kitang whitening agent adu ga masagi general health su improve tawna ba khona ba no magi eno da haksang sajin sina kwai phai Yes. haksang sajin tawda tonga hormone si loina thadu e harmonize to hai tar haksang gi aduga haksang sajin tawda brain gi su adu e gi su gland mayam si loina dum phai hai tar Yes, sir. adu haksang sajin si masi mohota meditation sin be ya de meditation gi my own role lai aduga haksang sajin gi su lai diet gi su lai loina mak si lifestyle si loina mari lai ni hai tar aduna ziki bumper face lifting si melasma gi dinate tawda PRP kapada kharam khadi kane na hojik document khar lai Okay, sir. Sum lo shalak pada wahang di am le hori tattoo mole scare koi gi masigi excision gi matang si su adum kharak pan biram sir sai matang si tattoo si action luraga hojik si air hostess sangningi army da security force sangningi lokthok jam lai lokthok pasi akoina machine ne yak amu se masidi akoi q switch laser in adu ka pa ga pa evaporate hom be yai amu anirak taraga Hoi. adu nata bida yetum na thilaga hakpam leiri aduga tonga machu hai tar angang ba degi blue adu tawraga di laser na kokte adu madadi tasena lokthok tar magi tatu si tasena phajana full thickness lokthok ga khumjan be yarga khumjan le primary closure natraga di unsa tha ta Okay. ana dakti dum le hawrani adu laser na di khwai pai adu laser loina effective oine de having amdre kaino da man machine yek pasi am superficial oy adu da amubuga oraga di amubusi da gasagi laser ki switch sensitive oy mina cell ji pukharaga dum paithoki ba amubusi paithoki adu ga yamna deeply yatumna hakporaga di madu paithopu ngamda ba laser tawsu kanati hai tare sima laire mol gi di adum nomagi adum lai hai tare Okay. mol si lokthokpa hagajaba khosaba mapam chana pida bhamni adu ni adare adum changnai adum lokthoi si gi koina ayamana excision and primary closure lokthoga magi line do lengers line and koi mai si da magi wrinkle la kadaba line se adu gi direction da koina magi line ji thamaga lokthokpa tamda yam kana dark su leiti Sir, khangjaning badi pek thana dum lai hai tare mayam se du ko khudong cha se 1 week ki free plastic surgery gi consultation camp 2024 gi oina tang 13 gi 13 July 2024 gi na ayu ke pung 8 gi pung 2 fawa gi khudong cha su mayam adum laijari in observation of national plastic surgery day 15 July gi hai batare masigi mangoi na du ga masigi manung chan so du makaya marum tawri tongan ba wafam sing da breast enhancement reduction adu ga breast transplant adu ga makhan palli ba mayam sir
mayam da dum khare hena aina hangjaba da chithau ba haiba tare sida palli da transgender gi breast surgery double koi gi eyelid surgery adigi tonga tongan ba breast reconstruction haiba na singa fat injection makhan face and neck lifting gaina adigi the bed ear correction mayam le hori hari khangjaning ba sarna chithai na khan ba ngasi aina hang ba wat ba mayam da khang ba yam khara thabiram si ayam ba yaw khre pa ayam yaw khre ado atopa yamna nova emergency cancer reconstruction se yes cancer si lokthok pa si seng lokthok kadam ne ha pa lokthok aga ho ba si am chaun ho ba si ado reconstruct ta da plastic surgery gi free flap mating sangi natraga regional flap hai tare adu gi da yamna chauna kero da ajik chahi yamna hingak pa adu ga ajik lai ri ba environment si da cancer gi masing si no hengalai masing si hengalakini aduna operation tauba adagi radiation tauba chemo tauba hari man loina my role lai adu koina kaim kan da advanced stage da lakpiawi early stage lakpiawi adu surgical excision si amna major part am lawri marwena solid tumor singda ada hari si lokthoga marwena surface da leiba hai tare sen head and neck obi skin gi obi aduga genital gi obi adu si mayam si lokthoga reconstruct tawsi adi reconstruction gi ji awaba leitre hai tare because of the microsurgical advancement adu lokthokraga lokthok pham thong lokthokra lokthok pol hoda basi bera lei yes adu lokthok po seng lokthokga adu menabagi adugi art and science si plastic surgery modern plastic surgery present people ngame okay yam no ajering asigi face to face soromasida sorogi abiri ba mayam aduga 90.0 wahong radio da tabiri ba aduga ice kondi yengbir be sk tv de media tabiri basing hani ale tana thaga chering asigi thoromasi hena mapung phanbi ba sigi da mayam khudong chaba se lobi oduga akoi national plastic surgery de gi mangoi na hai tare sije da siuma khudong chaba su mayam da pijeri sije na ngasi fawda 39 year miyam gi da mutta thogal torok pa tongan ba akoi north east gi Myanmar gi tongan ba bo mafam sida lai moi khudong chaba piri ba koi ramdam sigi yam da sauthok chaning ai oira ba sium na ba adu mafam amani khudong chaba se lobiu hena ko maron khambing lo su akoi gi number to call to biu hena mapung phana ba aduga thaga charing asigi toromasi bu sponsor to biba akoi gi Lily drinking water busu thaga chari aduga Nova akoi gi bakery hana thaga chari service hana thaga chari pura ko thaga jari khurum jari asigi toromasi lusin me yam lo jari Eastern Lily package drinking water gi agent amadi dealer pamjai area singdi Imphal East West Nambo Thobal Lelong Samro Mayang Imphal amadi Uchiwa loinana khudong chaba singdi tha khudingi amadi chahi khudingi target toba singda akhanaba price thamjari Eastern Lily package drinking water asi haksang phananaba minerals haibadi calcium magnesium amadi potassium yauraba drinking water ising asi lok ki ising digi shemba ising agent oibening basingna call to view 9863 473655 loinana 961 566 8117 Eastern Lily package drinking water Hojik miyam na khwaidagi pamnariba minerals hapa package drinking water ni Eastern Lily BIS amadi phasaine approve tawda natana quality maintain tawna bagi damakta aikoi gi laboratory da nunti gi test tawraga miyam dei olive sing ni pure loki sing da bi lawraga semba thakna bai sing ni Eastern Lily loinana bottle quality maintain tawna bagi damakta company sana bottle su kamjaban calcium magnesium potassium na singba mineral sing suna yauraba Eastern Lily gi thakna bai sing ni haksang phana thamada aphabai sing darkar oi adomna aphabai sing season gi khalak mi kupta Eastern Lily bu ning sing dilo
कुमोन फिरोय हौखिब चही इंग्लिश सिंगनी कुनगो हुमदोय जुन थागी तांग कुनगा मापन इंगेन गी तरामथोयनी पानबा सगोल सेन नुमित इरेपा किरमदम सिगिदमक थवाई कटख्रबा अथौबा वाइखोम नीलकमल एलाइस बोइचा लोइनना नोंपोक योरेलबा हाइना खंगनबा अथौबगी चलिब चही असिगी जुलाई गी तांग तराग मापन इंगेन गी तराहुमदोयनी पानबा इराई नुमित असिदा चही गी कुमोन फिरोय थोकली कुमोन फिरोय नुमित असिदा इरेपाक इरमदम असिगिदमक थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबा असिगी थौरम यावबिरनबगिदमकता इरेचा पुनुमकी मफमदा पाउजेनजरिबा वाइखोम इबोयाइमा अपोकपा वाइखोम उंगबी तोंदोन अपोकपी वाइखोम काजल मचे वाइखोम सुषमा मचे वाइखोम निकल मयाबा लोइनना वाइखोम उंगबी नीलकुमारी मथैमा कोंगपाल खाइदेम लेकाय इरेचा पुनमना कोंगपाल खाइदेम लेकाय अथौबगी युम असिदा लाक्पिदुना थौरम असिबु मपुंग फानबी हांगदोकचरे आयुष हेलिंग पॉइंट आर्मनी बिल्डिंग पाखंग लापम परे कक्सिंग खुंजाई लेकाय मफम असिदा आयुष की लाइंग बगी खुदोंग साबा फंगबिरगनी लोइनना मखल खुदिमकी थेरेपी तौबगी खुदोंग साबसु फंगबिगनी थेरेपी मखल सिंग अदुदी होमियोपैथिक कंसल्टेशन योगा एंड नेचुरोपैथिक कंसल्टेशन आयुष मेडिसिन एक्यूपंक्चर मैसेज थेरेपी योगा थेरेपी स्टीम बाथ अल्ट्रासाउंड थेरेपी इंटरफेरेंशियल थेरेपी इंफ्रारेड थेरेपी वाइब्रोमेसिस पेक थेरेपी वेट लॉस थेरेपी असिनचिमा मखल कयागी थेरेपी सिंग फंगबिगनी लोइनना लिवर की अनाबा अमदी किडनी दा नुंग लेबा अमदी टॉन्सिलाइटिस स्किन की प्रॉब्लम लोइनना नुपी की अनाबा सिंग अमदी एंजाइटी स्ट्रेस तुम्बा यादवा सिनचिंबा सिगी लाइंगी खुदोंसाबा पिजरी मसि खत नतना एलर्जिक ओइबा गाउट लेबा हार्ट अमदी मसिग मरी लेनबा लैना सिंग डायबिटीज अमदी हक्सांग की वेट हेंगतपा तोंगा तोंगा लैना कयागी मरमदसु तानबिबे यागनी निंगथौकाबा नुमितगिना थांजे नुमित की अयुक पुंग 8 पुंग 2 फावबा लोइनना नोमाइजे नुमित अयुक पुंग 9 नुथिल पुंग 3 फावबगी डॉक्टर उनबिबगी खुदोंसाबा फंगबिगनी अकुपा मरोलगिदमा 8413935890 लोइनना 6009968145 आयुष हीलिंग पॉइंट क्योर विथ केयर आर्मानी बिल्डिंग पाखंग लापम परिंग कक्सिंग खुंजाई लेखाय सीजनबियो मैजिक सुपर मैजिक कुमना पोथोक खेंगल हनबियो ऑर्गेनिक ओइबा ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस मरांग काइनी यावरबा मैजिक सुपर असी संगम अमदा किलो 3 की चांगदा सीजनबियो अदोंगे लौफमदा सेंजंग हंथहनबियो पोथोक हेंगल हनबियो मैजिक सुपर फंगफम क्रॉप सॉल्यूशन कैसामपाट अमदी मनाक नकबा लौ हिदाक योनफम सिंगदा मैजिक सुपर मरांग काइना फंगबिरगनी मैजिक सुपर लौमी सिंगिदमक नुंगाइरबा पाउजेल अदोंगी लौफमदा तोइना तगनबा तिल मयूल चिक्ति अमदी मना कोनसिनबी हौजिक लागले तिल असिदगी इराई लाइना ngakthokpa ngamlaba til hidak फरतेरा FMC गी फरतेरा अरिंग बलौफमदा लिंखबा मतुंग नुमित 15 दगिना नुमित 30 अहुन बलौफमदना नुमित 30 दगी नुमित 95 फावदा संगम अमदा फरतेरा केजी 2 की चांगदा चाइथोकपियो मयूल चिक्ति अमदी मना कोनसिन बितिल दगी मपुंग फाना ngakthokduna फोक मरांग काइना लोकपियो फरतेरा तिलारेदा योनबा दुकान सिंगदा फंगबिरगनी अकुपा मरोल गी दमक तानबियो पांथोदी सिट्स हाउस खोयाथोंग इम्फाल फरतेरा FMC गी फरतेरा नेशनल अमदी स्टेट अवार्डी MD जिया उलक पुसमना मखादा पिजरिबा लायोंग सिंग असि लायंगजरी मनुंग चंगबा यादबा मनुंग चंगबदा चांग नाइदबा मनुंग चंगबदा मतम कुइना चंगबा सौजनांथबा अमांगथोंग मयादा पोंबा अमांगथोंग मनुंगदा पोंबा अमांगथोंगदा मखुन हुलगा नाइचाबा पिस्टुला अमांगथोंगी अकोइबदा मरिंग चटलगा हागजबा पुक नुंशित काबा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम